بی زوزان عمر کنیا تاو اسمانا شوق فدای گل گازی گف من آتمانیا از دکم هره یار مرانای گلک بو جگولن کردستانی گلیلکک بو جگلیلکن گلیستانی طفالك بو بجطفالين دلستاني لعصماني وليت ستيرككا بنور وروشن بو قوتن بقوتن كلام بكلام وستران بستران خونا كردي درست دليوي بأذيني وعشقا ولات زوزان خوزا وچم جيا ودشت ونوالين كردستاني ليدخست او آرامي دلان بو آرامي گلان بو آرامي هايستان وكردستان بو آرامي تيگران بو تخت شایه کانی خلخولی ارتان چیادا دنیا بو زینه تو تخت شایه دکم تو هره طبیعت تا سیرا از دکم هره یار مرانایه آرام تیگران آن آرام ملیکیان د 15 ریبندان 1934 دا لباجار قامشلو یه روژاوای کردستانی هات دنیای او ارمنی بو و بکردی و ارمنی ستراند گوتن د دستپیکا 100 سالا بوریدا دما ارمنی هاتن قرکرن کردان مالباتا آرام پاراستن و او جمرنا رش خلاص کرن باویوی قویتی لیکر بو و جیره گوت بو کره من آرام تجاری امکا کردان لسر خوشبیر نکا اگر هنها لروی دنه دیجین بخیرا کردایا لو ما آرام الشير حلاجي حتى روجا داويش تمنيخوا ما وفادار ودل سوزي قلي كرد هاي وقل من واخ ابتش دنياي كردستان بندست دج بناي معلوم الكيمش خلق رماي وقت دنياي ايرون نماي معلوم الكيمش خلق رماي وقت دنیای ایران نمایه ای وقت من وقت دنیای کردستان بندست نجبنایه معلومه که مش خلق رمایه وقت دنیای ایران نمایه معلومه که جیهان آرام جیهانکا جدا و تایبت بو هەڤالجێوی وی جنبش بوو و دەنگی وی ژکوراهیە دل دەردکرد. لە ساڵا 1966دا ماڵباتە ئارام قامشلۆ ڤەگەریە ئەرمەنستانê cihêk û bav û dayîka wî lê wefat kirin û aram li wir karê xwe stranbêjiyê domand û stranên pir xweş li ser Kurd û Kurdistanê afirand. فلک کانه روش من روشه شب نشوانه درد ملتی کردا گرانه روش من روشه شب نشوانه درد ملتی کردا گرانه ای وقت من وقت چه دنیایه کردستان بندست دجمنایه معلومه که مش خلق رمایه وقت دنیای ایران نمایه معلومه که ئارامێ تیگران بدەهان سترانên قەشەنگ و خۆش گۆتنە و بهتری 12 کاسێتان بەلاف کردە. دەوڵەمەندیە زمان و کولتورا کوردی، ڤینا ئازادی و سەرخۆبوونا کوردستانê، ڕوومەتە ئازادیê، جانفیداییە عەگید و لە هەنگên کوردستانê، ئەفتەv هیم و بنگەهên stranên ئارامێ تیگران پێکتینن. سترانên ئارام وەک چیچەکên دەشت و دۆڵên کوردستانê pir û rengîn û xweş in وەک bilbil و zimanê Kurdî zeriya min
دەردێ وڵات زینێ شەفچوو جیایە گابارۆ بە حەسرەتە ئەریوانێ ئەی دیلبەرێ و خەمملی زۆزان ركوم يدرو بانورابو دمك خيدي ركوم يدرو بانورابو دمك خيدي تريلمبرتو ابو بابو دمك خيدي تريلمبرتو ابو بابو دمك خيدي وی گوتنێن باوێ خۆ دکرستران هەروەها گوتنێن گەلک هەلبەستوانên کورد وەک فەقیە تەیران سەیدایە جەگەرخوین و دلدارێ میدی دکرن سترانên خوشک و cihê xwe di nav dilê civata Kurdan de digirtin. شپالو نرگزان لزینه قشنگی به نازی شیرینه هم گلی ریحانی ببینه به ملحما سر برینه گل بروره به چکر باری من مجد سیوان و حناری گل بروره به چکر باری من مجد سیوان و حناری نزیم بوره بدیاری وكا برسك وكا عاري نزيم بوره بدياري وكا برسك وكا عاري بلبلê awaz û kilama Kurdiya şêrîn aramê bavê Dukaçan, Sîvan û Ayçemîk û kurekî bi navê Agop di roja 8 Tebaxa 2009 de li Atînaya paytexta Yûnanistanê koça dawî kir. Lêdengê wî yê zelal û xemgîn dê heta hetayê di nav me de sağ û zindî bimîne. Besa Mustafa Rûdaw او دبو لبن تاي قرمزينه روكي تاي سور وكا هنگوينه طبق چمه وكا گلاشينه بري واري جبوي من شيرينه او دبو لبن تاي قرمزينه روكي تاي سور وكا هنگوينه طبق چمه وكا گلاشينه بري واري جبوي من شيرينه